Ewenyigba TV, eviao penupomola. Akpa be mi de kan kle Ewenyigba TV do fie de mi akozu kan ba ko dare ya bana chi ne mi le egbegbe enya me ike agbele ne menye Peter nate agbeyome kala egbenya choma mi alen kurale ike mo mi nya ole kwa ple ale ike ne agbele sem na gana ti come nje jode jesi be an economy sikanya no kokura da wanya kwa ple ganya unti le gana to come iko den kona ba apoto Patrick asumi anya mereka ebie babia kokura ale ika dupla na kufu adu ba ple pa duplo ha ika le 3 le duplo do iko no kode to make a flagship program so la be planting for food and job le ko ika le gana to come fia ebie babia kokura nti be le do pe de vanya kai le anti le ga sese yoma kala apoto epanya noa enya me ikadi ko globe ale ikane anu tenje agalo agbelesem na gana ti come view le yoma enya badu yakata na diklo harana kwa datuma ajebo waten adoko he odo alo adi monore ika anabe kuhionu na wu achi le gana dukome kala apoto Patrick panya noa enya me ikadi ko globe na alen kuda machoni ika ojeba wa adomura kochu duklo yakata na ele gana dukoma enya mi ka woda fule opadudu pakpaji kala apoto panya no eji ka wodi ko globe na alen kuda ika nledi utitri le gana gafe ganya omele dukome kakla ika nutin le asikoma enya mi ka ojeba duklo hade sare ika anno gana dukoma na wacho do plus ba wa adevi na gana to kotitri le ndu nya do wodi pakla eganya ope akpaji sia kire banu kwala ne mi achola akpama yika mi anoga gamde America nya ngono la ne chamber of petroleum consumer kenya copec America wozana mo mi ole gana to come pa bobo ganto yikanya apoto danka amwa anya America de ko global kudala yika ni chugade ole ya vala oji plus ba mo mi nya ni ka avo le gana to come na ne mpa wana mama elem agbi alo anormal echon ke yika na agbona kala apoto danka amwa panya noa anya America de ko global mo mi jira pa gade yikanya filling station so le gana to come momi la osi ika do gada wala to mabala jinu adeyama momi bibu nanya mi ka achu bata du kome agare gana du kome kala wana yema je jode jesi be na alan kura momi nya fa paji le gana du kome gudu momi drapa de unye ni ko le kunyi fa be ko kuda momi popo wana anti lo pa do pieme ka National Petroleum Authority kanya NPA do pe kana kona momi nya oji le gana du kome gudu onya me ka awodi ko globe yonya me ka la sitrom la yopa mo adongu triple subo watan ahomo mi gbogbo akoko adara yopa do pia pina ngogbe na yo ano yiyim ka le NPA do pia panyanwa onya me ko di ko globe le kosra ave kana le ngona mi bona yo ade asi yopa maintenance alo asotrole yopa da wana ro pa particular suba yopa do katan la gana du koma na nye mi ka ten ayijimi ka le NPA do pia panyanwa ade ko gbolo mo mi jira po katan ba ma didi wa didi nya mi ka je mo mi ho akocho bata du ko bu aba gana du kome ka do pare kenya ko kuna mo mi nya unti la gana du kome yenya Institute for Energy Security IES do here what they call global na la ko le no katanti le gana du koma le consider gbanto le pejunu adeye me ba gare be le me kenya first price window le mo mi nya pa pajia mi apo mo be mo mi kenya petrol eji adidi le gana du koma mala ala faji eton yinya 3% decrement in price of petrol ka le diesel pa pajia ayide eji mala ala faji eton ye ka je be diesel yikenya mo mi mizana le nya do na pa guji trail abugan pa pajia akpoto yiku ayide je mala faji eton kala mo mi dra pa gado yikena le gana du koma le je siba petrol ala city asheke le mo mi dra pa bi kwa kwa city ewo le mo mi dra pa down le gana du koma kala mo mi dra pa bio pa paji le diesel pa pajia ala city ewo kala mo mi dra pa down le du koma wonye city we de ke son ta mi akpobe mo mi banya yikena wo de ko glo titri chokopek pa kle NPA do pe kle IES do pere no watan ade afonwi le gana du kome maha
Miamba no kola ga imore mi acho juju eve ka kwandara ya valanchi nemi nyenkonye Peter nate agbayo me civis na mayika etro asle Nyadzɔdzɔwo nti kpakple wonye mɔɖaŋu dɔkata nam le egbe nyajope akpadzi akpe ne mi le miaƒe ɖekawo la ta.